Ulumak dischabil esili kakwa Jesucristo hois ibaon San Marcos. Kishkiach kure. Hokain lish ni makwan akwa bikiom Dios. Kama akunak kuin kishir li iyak sa choch. Takwar malak takwakli. Chikek malak chikutan. Li iyak na kyolag. Nakik chimukoan na shnaut chantak biru. Li choch na uching shkunesri. Shpen kwa na kun ut chirishaan na tsototin. Mokon na uching chinabal. Ut nakakskano liru. Chihumpat na kolmang panak sulak stay ni kolok. Kishkiach kui. Karuta junta eta kui listimahkol akwa bekiom Dios. Malak kachin khalko kiruati takacholo kui. Chanchan juntorol limostas. Naknauman sa chot. Ashal kachin chirweb shkunili iyah likwankep saruchichot. Apan nakakauman nakik nashkashro chishkunileb li akwin utnin kliruk nashke. Chihokan eblishur linikerukpik chiruchosha nekeruk chisukuk sashmo. Rikin abalchik chihal hokiruatin, hoebain, de Jesus na kire diatin, ajal barkuane keruan chistaw arru. Utin kana ratina chimaka tahal hokiruatin, abare pistolom na kwankesh honese na cholo ruchishonil. Ratin likakwa. Chocolate was with sa como